Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 29 z'ukwindwi. Ishiramwe mpuzamakungu rijeje kugenzura umutekano w'ibifungurwa ryasohoye icegeranyo kivuga ko ubu inzara yateye muri Gaza, aho abana barugwa mu bihumbi bafungura nabi kandi ifu ziterwa n'inzara ziriko ziragwira mu bakiri bato. Umukuru w'intara ya Darfur muri Sudani yaneguye ingabo kubera zitashoboye guhagarika gufatwa k'umuji kwa El Fashir haraheze umwaka, ivyatumye haba amapfa muri uwo muji. Mu Burundi hatanguye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazwi nka diaspora, mu byo basavye harimwo ko boza baroroherezwa n'inzego za leta mu guterera mu bikorwa vy'iterambere. Tubafitiye n'iki kino c'urunana, aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Amakuru ku buryo bw'idonido tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura umutekano w'ibifungurwa ryasohoye icegeranyo kivuga ko ubu inzara yateye muri Gaza, aho abana baharugwa mu bihumbi bafungura nabi kandi imfu ziterwa n'inzara ziriko ziragwira mu bakiri bato. Ibigo vy'imfashanyo by'ishiramwe mpuzamakungu ONU bivuga ko bikeneye ubwa vuba kwinjira i Gaza atantambamyi kugira ngo bishobore gutanga ibifungurwa n'imiti muri Gaza mu kiringo c'amahinga menshi. Ni inkuru ya Imogen Fox umva mwishu rya Yvette Kabatesi. Icegeranyo kivuga ko inzara yatangiye gukomanga i Gaza, ubu hakaba hari amapfa ndetse n'imirire mibi. Ishami rya Loni ryita ku biribwa ryatangaje ko ibiriho bihabera byibutse inzara yigeze kuba muri Ethiopia mu kinyejana gishize cya 20. Uduhenge twa Israeli two guhagarika imirwano kugira ngo imfashanyo yinjire twakiriwe neza, ariko ngo ntiduhagije nk'uko iryo shami ribyemeza. Umuryango w'abibumbye ONU wifuza ko imodoka zawo zijya zihabwa impushya zihuse zo kwinjira no kuzenguruka muri Gaza buri munsi, ngo hazajya hakenerwa nibura amagana y'imodoka za kamyo mu gihe kikurikiranije. Mu gusubiza Perezida Donald Trump wari wavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyiraho uburyo bwo gutanga ibiribwa i Gaza, umuyobozi mu ishami rya Loni ryita ku biribwa yavuze ko bafite ubushobozi n'ubunararibonye mu gutanga ubufasha, yongeraho ko badakeneye uburyo bushya, ko ahubwo icyo bakeneye ari ukwemererwa gukora. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko ico cegeranyo cemeza impungenge bari bafise kandi asaba Israel kwemera ko imfashanyo nyinshi ziza muri Gaza. Guterres avuga ko abanyapalestina bariko barashikirwa n'akaga gakomeye cyane. Umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ibifungurwa ku isi PAM, Cindy McCain, yavuze ko amakungu akeneye kuzana ku bwinshi imfashanyo y'ibifungurwa muri Gaza ubwo nyene kandi zikaza buri munsi. Indongozi za politike harimwo Perezida Trump n'umukuru wa leta w'Ubudagi nabo nyene barasavye Israel gukora kurushirizaho kugira ngo ntihagira abantu bapfa kubera inzara. Umukuru w'intara ya Darfur muri Sudani yaneguye ingabo kubera zitashoboye guhagarika gufatwa k'umuji kwa El Fashir haraheze umwaka, ivyatumye haba amapfa muri uwo muji. Mini Minawi yahora ari umukuru w'abagwanyi, aracafise abagwanyi benshi cyane bafashije ingabo za leta kugwanya abagwanyi ba Rapid Support Forces gufata igisagara. Ni inkuru ya Wirose mwumva mwijwi rya Prime ku Magenge. Akaga kaguma kongerekana ku munsi ku bantu baba mu gisagara ca El Fashir. RSF imaze umwaka urenga igerageza kugifata. Barazibiye nta mfashanyo y'ivyo kurya yinjirayo, bigatuma abanyagihugu bagotwa bakogarizwa n'inzara. Imvo nyamukuru yatumye ingabo za Sudani zishobora kugumana ico gisagara no gushigikirwa n'abagwanyi bategekwa na Mini Minawi. Uwo yahoze ari umukuru w'umugwi witwaje ibigwanisho, ubu noneho yagirije igisirikare kudakora ibihagije ngo harangire ukugariza ico gisagara. Yanavuze ko bishoboka ko haba ibiganiro na RSF.
umukuru w'igisagara ca New York Eric Adams avuga ko umuntu yitwaje ikigwanisho yibasiye inyubakwa ndende y'i Manhattan ikoreramo icicaro gikuru c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu rizwi nka National Football League canke NFL mu mfunyapfunyo, yasa nk'utumwikomo kuri sport yatumye akomereka mu bwonko. Shane Tamura yishe abantu 4 muri iyo nyubakwa, akomeretsa cyane ugira gatanu imbere yuko yihindukiriza ko ikigwanisho. Bwana Adams yavuze ko Tamura yasize yanditse agakete. Yavuze kare ko amatoza ya mbere yerekana ko uwo muntu yagavye igitero yabize ibiro vya NFL amaze gufata asanseri itariyo avuye aho bakirira abantu, akaba ari naho yatanguriye kurasira. Mu Burundi hatanguye ibirori vy'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazwi nka diaspora. Mu byo basavye harimwo ko boza baroroherezwa n'inzego za leta mu guterera mu bikorwa vy'iterambere. Ibirori vyo gutanguza ivyo bikorwa vyuguruwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba yashimitse ku kamaro n'ikibanza c'abarundi baba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu ko ari ntangere. Mu kanya gaheze twaganiriye na Samuel Ndayiragije ahagarariye abarundi baba mu mahanga, ambwira ingingo nkuru zizokwibandwa ko muri ivyo birori bizomara imisi 3. Yabanje kumbwira ico bashikirije mu ijambo ry'uno munsi. Twebwe mu ijambo twamushikirije twagarutse ubwa mbere ku gushima ingene bariko baragerageza guha ikibanza diaspora y'u Burundi kugira ngo ishobore guterera. Twagire ko rero dusaba yuko nk'uko batanguye kubikora ngo batworohereze kugira ngo baduhe ububasha bwo kuja muri komisiyo twifuza ko yoshingwa canke agence ijejwe gushimikira no gutunganya no gutsimbataza intwari ibereye, tutibagiye no kurwanya kamwana wa mama, eka mbere no gutuza burundu ibiturire. Mu ijambo ryiwe nyene cyane umukuru w'igihugu yabigarutse ko cyane arabishima, aravuga ati yamara nibwo rugamba turimwo rwo kubaka Burundi. Yatwemereye yuko yifuza ko abarundi b'amahanga baterera cyane, kandi akaba yatwemereye ko agiye gukorana cyane natwe. Akaba yatubwiye yuko hariho ibigiye gukorwa, kandi natwe abarundi b'amahanga tuzoba turimo kugira ngo dushobore guterera. Kuri izo ngingo nyene mwari muvuze, hari abarundi baba mu mahanga bahora bidogera inzego za leta ko zitaborohereza iyo baje mu gihugu bazanye uburyo bwo guterera mu gihugu. Nkawe userukira abarundi baba mu mahanga, hakwiye gukorwa iki kugira inzego za leta canke mwemerewe iki kugira inzego za leta zize zirorohereza abarundi baba mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu? Ivyo nivyo harabidoga, ariko kandi ugiye kuraba ibiganiro twagiranye no munsi biragaragara neza yuko leta y'u Burundi washaka n'umukuru w'igihugu wenyene nyene aremeza yuko hariho abarundi batarajijuka ngo bagire ingendo nshasha bavanure n'ingeso mbi zituma tudashikira Uburundi twifuza. Nyene cyubahiro rero umukuru w'igihugu aravuga ati muri leta yiwe nibwo rugamba agwana cyane, kanatsinda ko ariwe yazanye imbona kazoza igihugu. We akavuga ati ubwo n'urugamba twese nk'abarundi tuza kugwana nago kugira ngo umwansi w'iterambere ry'igihugu n'Uburundi ntaduce mu ryahumye. Mbega uravye ukuntu ubuzima ubu bumeze mu Burundi muri rusangi, akamaro k'abarundi baba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu ubu nakahe? Turavye ingene igihugu kimeze twabigarutse kuno munsi, biragaragara neza yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kirubakwa na beneco, baba bari mu Burundi no hanze. Byagaragaye neza yuko ibice binini kwijana abarundi baba hanze aribo bariko baraterera mu kubaka inzu z'uburaro, mu kubaka amashuri n'amavuriro, mu kuzana amahinguriro, ibitaro, eka mbere no twibagiye no gutwara abantu n'ibintu no gushira imitahe mu by'uburimyi n'ubworozi. Biragaragara neza cyane ko abarundi baba hanze bariko baratera mu kubaka igihugu. Ico rero ni ikimenyetso cyiza kinatuma umukuru w'igihugu avuga ati umuntu ariko arabera intambamyi bano bantu mu munzanire kugira ngo turabe yuko twoheza tugafata ingingo zibereye, hama dushiraho abarongozi babikwiye kandi babishoboye. Uwo yari Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundi twariko turaganira. Ubu ni 10:39 muri studio za BBC London, 10:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato.
Igipolisi cyo muri Angola kivuga ko abantu 400 bataye muri yompi mu ijoro ryakeye inyuma y'imishamirano yadutse ku wa mbere hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bari mu myiyerekano. Abandi 100 baramaze gufungwa. Abayobozi bavuga ko abantu 4 bishwe, ibikorwa by'ubucuruzi biharugwa mu majana mu rwa mukuru Rwanda birasahugwa muri iyo myiyerekano, nayo amaduka menshi n'amabanki vyagumye vyugaye. Imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo ya leta yatangujwe n'abashoferi b'amataxi kubera ibiciro by'igitoro byariko biraduga. Perezida Joao Lourenço yagirije abantu ko bafata ibiciro by'igitoro nk'urwitwazo rwo kubangamira intwaro yiwe. Ubuhindi bwavuze ko inzego zabwo z'umutekano zisha abagwanyi 3 barashe abasivile 26 mu ntara ya Kashmir genzurwa n'Ubuhinde mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Ico gitero cabaye imbarutso z'injyane za gisirikare hagati y'Ubuhindi na Pakistan. Ni inkuru ya Yogita Limaye mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubuhindi Amit Shah yabwiye inteko ishinga amategeko kuri wa kabiri ko abarwanyi bahitanye ba mukerarugendo mu mujyi wa Pahalgam w'intara ya Kashmir y'Ubuhindi biciwe n'inzego z'umutekano z'Ubuhindi hafi y'umurwa mukuru wa Kashmir Srinagar ejo kuwa mbere. Yavuze kandi ko umwirondoro w'abagabye ibitero wemejwe hashingiwe ku bizami ndangasano byakozwe n'abahanga. Mu kwezi kwa 6 gushize abakora iperereza bo mu Buhinde bari bemeje ko abagabye ibitero bose baturuka muri Pakistani. Pakistani yo yakomeje guhakana ibi birego igasaba ko yagaragarizwa ibimenyetso. Ubuhinde bwashubije iki gitero cya Pahalgam burasa kuri Pakistani bwifashishije indege ndetse n'ibisasu bya misile, bukavuga ko bwashoboye gusenya ibirindiro by'abarwanyi ku butaka bwa Pakistani. Pakistani nayo yihimuye irasa ibisasu bya misile ndetse n'ibya drone ku Buhinde mu ihangana rya gisirikare ryamaze iminsi 4 mu kwezi kwa 5. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abagiraneza rya Croix-Rouge rivuga ko ryaronse uburenganzira bwo gushika mu gisagara ca Suida kiri mu bumanuko bwa Syria cinganjemo abantu bo mu bwoko bw'Abadruz. Abantu 1,400 bishwe mu njyane zadutse mu ntango z'uku kwezi. Amasezerano yo guhagarika intambara yashizwe mu ngiro inyuma y'indwi imwe irenga y'imigwano hagati y'abantu mu bwoko bw'Ababeduin n'abagwanyi b'Abadruz. CICR ivuga ko yashoboye gushikana ibifungurwa n'ibikoresho by'ubuvuzi byari bikenewe cyane mu bitaro hamwe n'ibibanza vyahungiyemo abantu bateshejwe izabo baharugwa mu majana. Imbere yo kuja mu runana nkundira ndababwira ko Papa Leo yasavye isi yose gukingira icubahiro ca muntu ku mbuga hwaniro mu gihe ihanganye n'ingorane y'ubwenge bukorano buzwi nka AI. Ivyo yayivugiye mu misa ya mbere yagiranye n'abagatolika bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi bazwi nk'aba social media influencer yabereye muri Bazilika ya Petero Mweranda. Yababwiye ko atakintu na kimwe kiva ku muntu no ku buhinga bwiwe gikwiye gukoreshwa mu gusenyera icubahiro c'abandi. Kuva yatogwa mu kwezi kwa 5, Papa yaragabishije ubudahengeshanya kaga gashobora gutegwa na AI ku bakiri bato. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Kwa Karemera biyemeje gukemura ikibazo cy'isuku nk'iterwa n'umusarani utujuje ibyangombwa. Hagati aho abakozi b'ikigo nderabuzima mu myiteguro yo kwizihiza icyumweru cyahariwe konsi. N'urunana. Ubu mwese habuze n'umwamagara titireri koko? Wose wamuhamagaye super. Devo wamuhamagaye ko ari wo mwungirije. Ariko se mwakwihanganye uziko mutajya mwihanganira gutegereza. Erega turagira ngo dusubire guha abatugana service Devo. Kuva ryari we space uhangayikishwa no gutanga service ra? Wavuze ko ari amatsiko ufite yo kumenya icyo titireri yaduhamagariye. Nkunda ko Devo tazi kureba umuntu akamenya icyo atekereza. Nta uhangayikishijwe no gutanga service kuko hari abaganga batatumiwe muri iyi nama babirimo rwose. Ariko amatsiko yo turayafite pe. Uko muyafite rero niko nanjye nyafite. Bityo mwihangane dutegereze icyo titireri atubwira. Mana we, Devota we, nezere ko ntawe nteranyije na titireri. Ngerera ku kazi igihe nkanahava ku gihe. Mwaramutse mwese? Mwaramutse neza titi. Muranyihanganira ubwo nazaga bankuriye mu kazi bampamagaye. Turabizi ko ubusanzwe utajya wica gahunda titireri. Sipe na mahoro. Ni amahoro. Ariko dufite amatsiko yo kumenya icyo mwaduhamagare muri iyi nama.
Devota Roje nawe Spesi. Narebye nsanga ari mwe mugomba kumfasha gushyira imbaraga mu kwizihiza icyumweru cyahariwe konsa. Konsa? Yego. kandi koko mu minsi iri imbere tuzizihiza umunsi mpuzamahanga wo konsa. Niyo mpamvu hashyizweho icyumweru cyo konsa. Haba nagira ngo rero ikigo nderabuzima cyacu cya Nyarurembo tubishyiremo imbaraga. Yego rwose. Ibyo mudusaba gukora tuzabikora twishimye rwose Titire. Murabizi ko umubyeyi wese ukibyara tumukangurira gushyira umwana ku ibere mu isaha ya mbere. Yego rwose. Kandi akonsa umwana amezi 6 ntacyo amuvangiye habe n'amazi. Nubwo hari bamwe batabyubahiriza. Kutabyubahiriza rero biri mu bituma abana bato nk'uko bikwiriye, bigatuma imibiri yabo itabona intungamubiri bakeneye, bagatangira kurwaragurika bikagira ingaruka mu mikurire yabo. Yego rwose. Kandi turashaka ko abana bose bakura neza nta urwaye indwara ziterwa n'imirire mibi baganisha ku igwingira. Ubwo nukuvuga ko ababyeyi bose ntibashobora konsa umwana amezi 6 ntacyo bamuvangiye habe n'amazi, bizagabanya ikibazo cy'igwingira mu bana. Wabimenye rwose. Roje, hehe n'igwingira mu gihe ababyeyi bose bazubahiriza konsa umwana amezi 6 ntacyo bamuvangiye habe n'amazi. Erega umwana utonse neza niwe ukura urwaragurika, bigatuma adakura neza mu gihagararo, mu bwenge no mu mbamutima. None se muyo? Ndakumva. Ubundi ibyo mushaka ko dukora bitandukaniye n'ibyo dusanzwe dukora. Ko n'ubundi buri gihe abagore batwite baje kwisuzumisha tubigisha akamaro ko konsa umwana ayo mezi 6 ntacyo bamuvangiye habe n'amazi. Ibyo turabikora rwose. Twanabigize n'indirimbo wa mugani wa Specioza. Bivuze ko umubyeyi utabikora abikoreshwa no kumva nabi. Niba hakirimo abo bumva nabi rero, niyo mpamvu ubukangurambaga bukenewe. Cyane cyane muri iki cyumweru cyahariwe konsa. None se ntimuzi ko kwigisha ari uguhozaho? Imbere mani sumba byose ngenda umunyandege. Yesu we, wageze hano ryari Felisia? Ni hatari. Cyakoze uru rwana rubi gusa. Ubwo se kuki waje ntuvuge koko? Ahubwo se ko muno uri hano wenyine uburi biragenda bite? Ibiki bigenda bite se Felisia? Ibyo twari tuvuganye ko ndi buguceyo tukajyana ku kagari gusa ubuyobozi. Ibaruwa naraye nyanditse wigira ikibazo. Uti? Ariko urayijyana wenyine. Arakara nabonye kandi sinakitesha rwose. Inkeneye amafaranga Felisia. Urijyana mu buyobozi rwose. Ariko ubwiyobeye ko gitifu wacu ari umugabo koko nyirane? Niba ari umugabo se. Kujyana n'umukobwa mwiza nkawe byari kutworohereza kubona urushavu. Uragira ngo iruko bizarangira ntacyo dukorera urubyiruko koko? Hasoni. Ibyo dushaka gukorana n'urubyiruko muri ibi biruhuko birufitiye akamaro, bikakagirira ababyeyi, ubuyobozi n'igihugu muri rusange. Kandi byose byanditse muri ibaruwa twanditse. Noye so gutegereza nyirane basi tukazajyanisha. Ejo ikiraka cyanjye kizakomeza. Ahubwo rwose jya wowe turaza guhura nimugoroba umbwira ibyo mwavuganye n'ubuyobozi. Nyirane no kuri ncitse intege pe. Wicika intege sha Felisia. Urabizi ko twese turashaka icyatuma urubyiruko rwacu rubaho ubuzima rufite intego, rukirinda kwishora mu kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bikorwa birwangiriza ejo hazaza. Ibyo rega ndabizi ariko nawe ntabye mu nama pe. Singutabye mu nama kuko ibyo wansabye byose nabikoze. Urwandiko rurahari, igisigaye nuko urujyana. Ese nk'ubwisanga nta narwanditsera. Noneho bari kubyita iki koko Felisia? Mfanyikira niryo Nadine, iryo ryashije we. Ariko rero ngatangaje mukobwa je. Niko ibyo byabaye ryari? Ebiki Nadine? Gutinyuka gutwita ugifite umwana uri munsi y'imyaka 2 koko. Wakwifata ko nawe byakwaho wa mubyeyi. Njyewe ndakure sinshobora kongera kwibeshya niyemeje kuboneza urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire. Mfanyikira ndazi ndibwirirwe nigire mu kazi byo bireke. Tekereza ko umugore utwita kanonsa agiye kwiririrwa irindazi. None se nabigenza nte ko nirirwa kwishantiye Nadine? Ariko se nk'uko kuki we na Pascal mutumviye abaganga n'abajyana mu buzima koko? Nkumuboneza urubyaro koko. Mukamugiye gukurikiza umwana ungana gutyo. Wabyihore ko ibyo natekerezaga byanamfubanya Nadine. Ibiki byagupfubanya mukobwa je? Urabizi twabagore bo mu miryango ikennye duhabwa inkonga y'ingoboka yo dufite cyangwa twonse. Yego ndabizi. Rwose uburyo bwo kuboneza urubyaro narabukoresheje abantu rushinge nka 2. Yego. Mbonye dutangiye uyu mwaka rero kandi uzajya kurangira uyu mwana ntetse yujuje imyaka 2. Nahagaritse kuboneza urubyaro. Niko mukobwa je. Bivuze ko hagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro ugatwarinda ku bushake bwe mukobwa je. Nabikoze ku bushake rwose ntekereza ko nibabona ntwite kandi ntyonsa bazana inkonga yikurye 2. Birangiye bambwiye ko bidashoboka. Ya baba. Urumva amakosa yakoze mukobwa je. Gutwita ngo ukunde ubona inkunga koko. Yego.
iyo yikubye kabiri yuko ntwite kandi nonsa narayibuze ariko urumva nzakomeza mfashwe kuko umumararunga azuzuza ibiringitwite. Mwana yanjye ariko se mukobwaje ubwo urumva uzahore natwise nabyaye kugira ukunde uho numva habwa inkunga zingoboka koko. Ubwo se wangaya na di ndakugaye cyane rwose mukobwaje kuko iyo nkunga ntizahoraho. Wowe mbere yo gutwita ntunibaza ko uwo mwana azaho muri iyi si n'ibyo akeneye kurenza gutekereza iyo nkunga. Kuko ntacyo mumbwira se ngo umusarani ubereye urugo rwanyu nawe ushushanyije neza rwose inshyiraho n'ibiciro. Nese wowe nta soni ufite Stefa? Soni zike zo kuduca amafaranga angana atyo yo kubaka umusarani. Iki gishushanyo ndakireba nkabona koko rwose uyu niwo musarane wubatse neza ubereye urugo rwacu. Ariko nawe urakabije Stefa. Aya mafaranga ni menshi pe. Ni menshi rwose. Ariko Kareme umusarane wubatse gutya utinze neza wubatse neza inkuta nkazizamura nkawusakara nkawukinga nkawuha akabaraza kawuzengurutse hariya nkahubaka kandagira ukarabe. Urumva koko naguca amafaranga ari munsi y'ayangaya y'ibikoresho nkayakura he koko? Ariko se ubundi urinda uvuga ibyo byose n'ibyiki? Uwo musarani urinda uwukinga ukawudanangira ninde uzajya kwiba umwanda urimo? Wibuke ko kuwukinga ari kimwe mu biranga umusarane wujuje ibyangombwa nori. Udakinze n'ubundi y'amasazi yaturukamo agakwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda ahangaha mu rugo rwacu. Mumpereze inote nyamara mbubakira umusarane mwiza wujuje ibyangombwa. Ndashaka imbaho zikomeye maze tutinde rwose neza kandi tukurungire ku buryo bizaborohera kuwukorera isuku. Ndawuha umwobo mutoya ku buryo nta bwoba ko umwana wanyu yazagwamo. Ndawubaka neza pe ndawusakara kandi ndanawukinga. Ariko rero nyine nawe witwigirizaho nkana ngo duce amafaranga menshi Stefa. Umusarani ni inzu umuntu araramo. Kandi rero Karemera n'ubushize umugore wawe niwe watumye ngenda ntabakoreye. Stefa gerageza rwose kugabanya utwubakira umusarani. Unazirikana ko dufite urundi rubanza mu minsi iri imbere. Ngaho murebe icyo mugabanya rero. Urwo rugi rwanditseho 15,000 ruvanemo Stefa. Tureke udakinzo nori. Ahubwo n'amabati ntayareke. Ariko ubwo muzi ko nari nagerageje gushyiraho ibiciro bito bishoboka. Nk'amabati narenzaho nagura y'amakura ku buryo atari bubahende. Icyo ngewe nkeneye urumva nuko utinduka wubakira umwobo muto ku buryo umwana wanjye atazawugwamo. Ibindi rwose nuko duhendera ubusa. Ariko rero urumva n'ubundi ko tutaba twubatse umusarane wujuje ibyangombwa nori. Ntiwaba ubyujuje nyine kuko nkuko nabibabwiye uwujuje ibyangombwa bawubatse neza inkuta zizamuye utinze neza unakurungiye ku buryo ukorerwa isuku mu buryo bworoshye usakaye ukingwa unafite kandagira ukarabe. Bityo umuntu iyo amaze kuwukoresha ashobora gukaraba mu ntoki bimworoheye. Ugira ngo ntumure rwose mukobwaja nukuri utumye akazi kanjye kagenda neza pe. Amagambo ko nzi kuyavugara ubonye yo navuze kuva nagera hano. Uramfashije rwose uranganiriza kugeza ndangije guteka amandazi. Ariko rero wanze kumbwira ibanga ukoresha na di ireba ngase kandi ubu koko wambwira ko amafaranga y'ingoboka baguhari ukoresha mu bucuruzi akaba ari nayo wakoresheje uhingurira murima w'igikoni mbonye. Yego ko nukuri nta handi nkwa amafaranga mukobwaja pe nta handi. Konya afata nkabona aragurutsera. Ayanjye ntiyagira amababa yonyine. Shana dena wambwiye niba hari abandi batera nkunga abonye nkigeragereza amahirwe. Si nkubeshya pe. Ayo baduha niyo nahereye nkora agashinga gaciriritse mukobwaja. Iyo nyafashe ndabanza nkakemura ikibazo kibana n'isuku nkagura iyo sabune kugira ngo ngende umwana wanjye tutazagera mu bandi dufite umwanda. Aha. Nawe urabibona pe haba nkodeshereza ni hatoya. Ariko nagejeje kwegeranya itaka mpinga imboga ku buryo ntazagira ikibazo cy'imirire mibi. Sinumva ukuntu amafaranga ngaho ari ukuraho igishoro ukarya ukagira isuku. Nakuye igishoro bwa mbere rega naho ubundi ndacuruza nkamenya ko ngomba kurangura akanyugu gake nabonye nkagakoresha mu gushaka indyo yuzuye nyene nk'umubyeyi wonza. Kandi rero mu ifunguro ryanjye ntihaburamo n'ibikomoka ku matungo. Urambeshya na di. Ndakubashyira iki se mukobwaja? Ahubwo ko umparanira kwigira kugira ngo mu minsi iri imbere nzabe ntakiri mu bafashwa ahubwo nshoboye kwifasha. Urashaka gusezera amabahabwa inkunga y'ingoboka rero? Cyane rwose ndaranira kwikura mu bukene nkigira. Sinzahore nteze amaboko. Wowe rwose ntusanzwe na di. Sinsanzwe gute kuko mukobwaja ko ndi muzima nkawe ntacyo ndwaye. Igishoro nkaba nabashije kukibona ku nkunga mpabwa. Ni gute nakumva ko ngomba guhora mfashwa koko? Urantangaje gusa.
mu gihe nkora uko nshoboye ngo nzahore nibonera iyo nkunga wowe urarwana no kuyivaho Nadine. usubwiye n'icyo navuye ku kazi rero noneho winjiye ntakureba ese nk'ubwo wangiye iki kunyitaba njye ntabwo kukwitaba koko ese ubu uhamagaye umuntu inshuro zingana gutya zose gusa biratangaje inshuro 18 zose reya usiko wagira ngo watabazaga iyo uhamagaye umuntu bwa mbere ntiyitabe ukongera bwa kabiri ntiyitabe ntuba wumva ko uwo muntu ahuze niyo mpamvu nabonye utanyitabye nanjye nkaza gucungira hafi rero nyamara ufite ikibazo ni wowe ugifite kiri ni gute umuntu aguhamagara izo nshuro zose ntubone ko agukeneye cyane koko ntubonye ko aribwo mbibonye se niranywa akazi kenshi ku buryo ntigeze nita kuri telefone uwo munsi wose ntiwigeze ureba kuri telefone yawe koko kiri ese ubundi ubonye ntakwitabye kuki utaje kundeba ku kazi nahaciye rwose mbona imodoka yawe ihaparitse ariko sinari kwasunutswa ubuzuru kubera iki se kandi wanshakaga ubu se aka kanya nibagiwe amagambo Defota na Shyaka bahambwiriye ariko bakubwiye ibijyanye n'ibyo wari ubabajije reya naho ubundi rwose sinanze kukwitabanirira mu akazi kenshi kwa muganga se ko mugahorana ubu ho noneho njye n'abaforomo n'abaforomokazi turi gutegura icyumweru cyahariwe konsa byabaye ngombwa ko dukorana inama n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abayobozi b'imidugudu kugira ngo dushishikarize ababyeyi konsa muri icyo cyumweru ariko namwe abaganga mwaragowe ubwo no kose bibacira ishati ni inshingano zacu kurinda umwana igwingira kandi kimwe mu byatuma atagwingira ni ukumwosa amezi 6 atavangiwe habe n'amazi aha tumva bitoroshye ahubwo nawe nk'umwarimu ndagutumiye muri gahunda yiswe hehe n'igwingira mu bana bacu ubwo nkanjye nakora iki ibyo natwe tuba dukora gushishikariza ababyeyi isuku konsa umwana ntacyo bamuvangiye mu mezi 6 ya mbere ayujuje agahabwa imfashabere igizwe n'indyo yuzuye kandi irimo ibikomoka ku matungo wa mugani ko nsanzwe ndi umwarimu se kwigisha ndabimenyereye ubwo mu bumenyi ifite rero hiyongereyeho ko iyo umubyeyi yonyeje umwana amezi 6 ntacyo amuvangiye habe n'amazi bimurinda kugira gute kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi n'igwingira ako si umuntu nkanjye utari umubyeyi nzabibabwira babyumve kiri erega nawe ni inshingano zikureba kuko igihe icyo ari cyo cyose waba umubyeyi urambwiye ngo nawe umubyeyi kiri ubu se mpindutse Bikira Mariya ko ari wasamye inda ku bwa Roho Mutagatifu ushatse kuvuga ikireya uyoye ko hakenewe umugabo kugira ngo umuntu asame abyare yitwa umubyeyi se kandi nkaba ntawe nifitiye aya maganya yari yagamije iki ubu bukangurambaga asabwa na Kirisi azabukora naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu gikino cy'urunana imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje kugenzura umutekano w'ibifungurwa ryasohoye icegeranyo kivuga ko ubu inzara yateye muri Gaza aho abana baharugwa mu bihumbi bafungura nabi kandi impfu ziterwa n'inzara ziriko ziragwira mu bakiri bato umukuru w'intara ya Darfur muri Sudani yaneguye ingabo kubera zitashoboye guhagarika gufatwa k'umuji wa El Fashir araheze umwaka ibyatumye haba amapfa muri uwo muji mu Burundi hatanguye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazwi nka diaspora mu byo basavye harimo ko boza baroroherezwa n'inzego za leta mu guterera mu bikorwa by'iterambere amakuru no munsi rero agarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Masud Ibrahim mwakoze kubana natwe na Gahwana.